Ponovno se družimo u BIPA i Max Factor Makeup studiju. Danas imamo malo teži zadatak. Nika je moj model za smokey eyes look. Za ovaj smokey look moj prijedlog je da, pogotovo ako ste početnik, možda čak i kasnije, najlakše vam je prvo napraviti oči, a zatim podlogu. Jer uvijek dolazi do malih nezgoda. Kad se god blendaju tamna sjenila, crno, tamno plavo, tamno smeđe, tamno sivo, ako i malo sjenila padne na jagodice, puno lakše je ukloniti naravno s čiste kože i onda nanositi podlogu kasnije, nego popravljati već savršeno nanešenu podlogu. Za početak, evo, imam Smokey Eyes efekt sjenilo, to je sjenilo u stiku, u onyx boji, pa njega ću prvo nanesti na kapak. Smokey Eyes je u biti prljavi posao. Za početak, kad smo stavili samo crno sjenilo, ne izgleda naročito atraktivno, pregrubo je, pretamno je. Zato uvijek koristite drugu, srednju boju, s kojom ćete blendati i to onako dobro izraditi te boje. Znači, ja sam svugdje uz rub crnog nanosila tamno sivo. Naravno, ne mora biti to ova boja, može biti, ja pogotovo volim kombinaciju one, recimo, čokoladno smeđe ili onako dim smeđe uz crno, ali kako Nika ima lijepe plave oči, onda smo se odabrali za ovako malo hladniji look i bit će to onako crni smokey sa možda nekakvim srebrnkastim preljevima. Koristit ću novu maskaru, nanešit ćemo na gornje trepavice, zatim na donje. Ne morate čak pretjerivati sa maskarom, nanositi 2 ili 3 sloja, jer ovdje je dominantno sjenilo. Trepavice mogu biti meke, glavno je da su tamne i da su definirane. Nakon što smo sjenčali oči, ja ću povući crnu olovku unutar kapka, kako bi Niki još više naglasila boju očiju. Nakon što smo nanijeli maskaru i završili oči, očistit ćemo sve što nam se prosulo dole. I zatim nanosim podlogu. Odabrala sam Miracle Touch, ovo je moj omiljeni puder, zato što se savršeno prekriva. Ja ću ga nanesti četkicom. U pakiranju inače dolazi sa gumiranom spužicom koja je sakrivena u čepu. On sadrži silikone u sebi koji u biti ravnaju površinu kože. Tako da svi oni koji imaju problema sa proširenim porama, nekim neravninama, možda čak i sitnim ožiljcima koji su ostali od pokojeg prištića ili akne, možete savršeno prekriti s ovim puderom. Koristit ću Master Touch korektor da posvijetlim ovo područje ne samo oko podočnjaka, nego malo i unutarnju stranu jagodica. Nakon što smo nanijeli Miracle Touch i dobro sam ga izblendala, opet ću uzeti puder u prahu i sve ću matirati. Tako ću produžiti vijek make-upu, a s obzirom da je ovo za večernje izlaske, mora biti sve postojano. Koristit ću Mulberry rumenilo 225, nanešću ga kosim kistom na jagodice. S obzirom da su oči dominantne, nećemo pretjerivati ni s rumenilom, a ni s ružem. Koristit ću Lipfinity ruž, trajni ruž koji se nanosi u 2 koraka. Znači prvo nanosimo boju, kad se ona posuši, sjajilo. Za kraj nanosimo sjajilo, prozirno sjajilo koje će dati punoću Nikinim usnama i ona je spremna za večernji izlazak. Malo ću ja to još fiksirati. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni i vidimo se i sljedeći put u BIPA i Max Factor Makeup studiju.